sagira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Amin amin ya rabbal. Ayo Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Nasab mulia dari Quraisy ternama, itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adab yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, Rasul paman paling pembela. Kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25, memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30, menyatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. kena 40 tahun, Mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahul kafi ya guna kafi qasdana kafi wajadana kafi hikoil kafi kafana kafi wa inna kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihat kepu, ambillah sapu, hiasi enggak ibadahmu, jangan tinggal kau sholat di malamku. Sungguh indah main di taman, Kupu-kupu berterbangan, tiap hari bacalah Quran. Jangan lupa sholawatan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Namanya Nahla dan Zahra, Ihasirah aikun indah,
rajin puasa, rajin sedekah. Semoga kelak masuk surga. marilah teman-teman semua, tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Saya Ibu Umi dan Abi, semoga hidup berkah bahagia. Amin amin ya rabbal. amin. Ya ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin Nabiya Rasulullah Qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin Allahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi Wabiyami akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal amin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil. amin. Ayo baca salat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu Bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiyani allazi fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana Rabbana lakal hamdu mi'us samawati wa mi'ul ardi wa mi'u ma syi'ta min syai'in ba'du. sujud Allahu akbar. Subhana Rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tahiyat. At-tahiyatu rakatus sholatu thayyibatu ya assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, ini di jasa sini anak bayo bareng-bareng. Ya teman-teman, silakan mau di sini. Apa di mana? Situ. Lagi anabanya. Sini. Sini. Ayo di mana? Itu, dari situ ayo. Ayo anak tunjuk. Ayo teman-teman silakan yang mau ikutan ya. Hah? Di sini ya udah ya. Ini dari Zahra teman-teman nih usianya baru 4 tahun teman-teman. Baru 4 tahun tapi suaranya merdu teman-teman nih, masya Allah. Kita ngaji teman-teman. Silakan mau ikutan ngaji bareng-bareng dari Zahra ya. Ayo deh sini deh. Ini Zahra nih bisa. Ini kamiknya mana kak? Oh iya. Teman-teman nih dari Zahra teman-teman nih. Orangnya kasih kecil tapi cantik teman-teman, cantik, masya Allah. Iya. Suaranya merdu. Ya.
Ayo teman-teman ya, ikutan ya. Surah An-Naba ya. Bersama Dede Zahra. Nih. Ya, ayo bareng-bareng ya. Udah jatuh. Awas dulu. Ayo kita mulai ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim al-azihum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun an-naj'al al-damihada wajibah autada wakawakanakum aswaja waja'ana naumakum subata waja'anna layla libasa waja'anna nahara ma'asya wabanaina kakakum sab'an sidada waja'ana sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja inna bisa bihi habbau wa nabata wajannatin alfafa inna yawma fahika namikota yawma yunfarisu ifatatuna afwaja awfiyatis sama ufakanas abuwaba asirati jibau fakana soba inna jahannama kanas mirsoda ittogina ma'aba abisina fiha ahqaba ayazukuna fiha badawa syaraba ya hamima rusaqo jaza'aw wifaqa innahum kanu ayajuna isaba wa kazzabu bi ayatina kizaba aku rasain asaynahu kitaba Harukum fan najidakum ila azaba innal muttaqina mafaza hadaika naba wa kawaiba asaba qasam mihaqa ayasmauna fiha aqwa kizaba jaza'an min rabbika ta'an isaba habis samawati wa adiyama baina rahmah la yambikuna min kitaba yawma yaqulu wa ma ikarafa ayakalamu mayra an ajina rahmah wa qawaswaba zaika yamu haqqa man sya'at taqza'i'a wa fihi ma'aba inna anzalnakum azaban qariban yawma maqdama aku kafir akan kunci coba. Masya Allah. Ikutan ya teman-teman ya. Apa? Kurang abi anak Ziad mau? Oh ya, alibata teman-teman ya. Alibata ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk. Alif bata sajim ha kha dal jaisin shin sot dot to zo an fa qaf kaf lam mim nun waw ha mai hamzah ya Alif ba ta jim ha kha dal zal ra zai sin shin sod dot to zo ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Masya Allah. Sekarang teman-teman Al-Fatihah teman-teman nih, suaranya merdu teman-teman nih dari Zahra nih. Ini baru 4 tahun teman-teman, orangnya cantik teman-teman seperti teman-teman ya. Al-Fatihah ya, silakan gabung bersama-sama Dede Zahra ya. Ayo. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri Min syarril Min syarril. Ayo. Min was waswasiqan nas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masya Allah, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin Wa idza min hasad. syarri Nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, asana min tahab, amatahu amma tahatab, fi jidha dam min basad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Idza jaa Saja nasrullahi wal fath. Ayatan nasaduna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma a'budu. Anna a'budu ma abadu. Antum a'buduna ma a'budu. Lakum dinukum waliya din. Masya Allah, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aita aji yukaibu bidin Nazaika aji yadu uyatim Alai haudu ata ami miskin Fayu yang musawai Ajinahum amsalatihim sa'un Ajinahum miwa'una ma'una ma'un. Masya Allah, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fi quraisyin iya fi atas cita ya soif Fayak budu apa hala bais Alazi ata'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Am Alam taro Amtal Alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yad'a kaidahum fi tatri wa arsala alaihim tayran ababil tamihim bihiyarati min sijji faja'ahum ka'asim ma'kul. Masya Allah, barakallah. Bismillah, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli. Ayo. Ayo ikui humajati humajah aji Jama. jama'a ma wa adada ya sawan nama lahu gada kala Layum ayum mazana fihu tamah kama agwa wama adoro kama wama adra kama tamah nahimu qadotu narullah himu muqadatul tul lati tab afidah innaha ayim bussoda mu soda fi amadin fi mumaddada fi amadim aba ama dim dim mumaddada. Iya, sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallah. Ya teman-teman ya, sudah selesai. Sekarang baca ikhlas teman-teman.
Udah Zahra nih usia 4 tahun udah Iqra 3 teman-teman. Iya. Baiklah Dek. Iqra 3 teman-teman nih. Halamannya berapa Dek? Halamannya Dek. Ya teman-teman ya, nih udah Zahra teman-teman. Ayo Dek sini Dek. Ayo. Sini ambil cepat. Cepat teman-temannya nunggu nih. Mana katanya mana nih? Tuh. Oh teman-teman nih, Iqra 3 teman-teman ya. Iqra 3 halamannya 12 ya Dek ya. Tuh Dek, Iqra 3 halaman 12 dari Zahra nih teman-teman. Silakan yang mau ikutan ya. Ayo buka Iqranya ya. Bareng-bareng dari Zahra nih. Ayo biar seru. Auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pindah apa nggak kemarin? Pindah. Pindah ya ini ya? Oh pindah teman-teman nih. Pindah jadi halamannya halaman 13, Iqra 3 ya. Halaman 13, ayo mulai. Nih. Nih. Hi. Nah, tanda bebeknya dianggap tidak Ada. tidak ada. Iya, ayo lanjut. Ya. Sami. Iya, panjang B-nya. Sami. Iya, tuh. Basi. Iya. Hafi. Hami. Hamiyati. Masya Allah. Asoni. Masya Allah. Ati. Fa. Hobi. Hafizati. Bibani. Syafa'ata. So. Gi. Lo. Ka. G-nya panjang ada ya-nya. Sogioka. Iya. Bato. I. I. Hi. Ya. Mako. Mi. Masya Allah. Azi. Zi. Ha. Hakimi. G-nya panjang ada ya mati. Hakimi. Ya. Ni'a. Jihi. Ya. Azami. Salah. Azami. B. I. B. B ini B. Ba. Bi. Iya. Aza. Azabi. Bagus. Ha. Ayo. Ayo Ada nyanyi. bentukan Kecepat ya. Kecepat ya. Ya lagi. Terus ha. Iya kayak apa? Iya. Ayo ha. Ayo. Hai. Hai. Mi. Iya. Kodi. Kodi. Nasi. Di. Nah. Nasi. Yati. Iya. Kazibati. Iya. Naro. Na. Wasi. Masya Allah. Terus. Bagus. Terus. Wi. Panjang. Wi ada. Ti. I. Ti. Tiga. Tiga. Otak. Lagi. Tiga. Otak. Iya. Fatolani. Syati'i. Syati'i. Finaihi. Fi akibihi. Masya Allah, barakillah. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman ya sekali lagi ya, Iqra 3 halaman 13 teman-teman. Yang mau ikutan silakan ya. Ayo bareng-bareng baca materi sejarah seru nih. Bismillah ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. I. Bebek Bebek. dianggap Dianggap tidak ada. dada. Wek. Nah, bebek. Wek. Iya. Yang dulu. Iya.
HP Abi bunyi, Iya. saya kebesikon. Sahur ya, bunyi alarm. HP Abi, Iya. HP Abi. Iya. Gak mau diam. Iya, ayo. Sami, ayo. Sami, basi, hamiyati, asoni, Panjang. Ini bener. Asoni. Ayo. asoni, Ya. latifa, khabira, hafizati, bibani, syafa'ata, sodioka, bato'ihi, makomi, Panjang minyak. makomi, Ya. azizi, hakimi, ni'abdihi, azza, Bi. bi, Ba ini ba. Bi. bi, Lagi. azabi, Nah, betul. Ha. hai, mi, kodi, Panjang Iya. nasiyati, kazibati, nawasi, wi'ada, tijata, fatoni, syati'i, finai, akibihi. Masya Allah. Ya teman-teman ya, Masya Allah ya. Sekarang bareng-bareng ya teman-temannya IPA 3 halaman 13. Seru ya teman-teman nih. Ayo bareng Nur Zahra ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Tanda bebek Tanda bebek dianggap dianggap tidak ada. dada. Sami'i, Sami'i, basiri, asyiri, hamiyati, hamiyati, asani, asani, latifa, latifa, kabira, khabira, hafizati, hafizati, bibani, bibani, syafa'ata, syafa'ata, saghiraka, sagiraka, bata'ihi, bata'ihi, maqami, maqami, azizi, azizi, hakimi, hakimi, ni'ajihi, niha, ni'a, mi'a, ji'i, mi'a, zihi, azabi, azabi, halimi, haimi, qadiri, qadiri, nausiyati, nasiyati, kazibati, kazibati, nawasi, nawasi, wi'ada, wi'ada, tijarata, ti, tija, tak kasroti, ti, tijarata, fatarani, fatoni, syati'i, syati'i, syati'i,
syati'i fi narihi fi narihi fi qa fi aqibihi fi aqibihi. Sadaqallahul azim. Masya Allah teman-teman ya. Tapi besok Udah jahat teman-teman. Usianya 4 tahun teman-teman. Masya Allah. Nih sekarang ini teman-teman ya. Ini jilid metode Umi ya teman-teman ya. Jilid 2 ya. Yang punya silakan buka ya. warna kuning. Jilid 2 warna kuning katanya tuh ya. Halamannya halaman 20 teman-teman ya. Dede Zahra usia 4 tahun. Baca jilid nih teman-teman nih. Masya Allah. Suaranya merdu teman-teman, semangat ya. Seru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah. Fathah, 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 kasrah, kasrah, kasrah. Domah, domah, domah. Fathah, kasrah, domah, fathah, kasrah, domah, fathah, kasrah, domah. Fathah, fathah, Doma. domah, kasrah, fathah. Domah, domah, kasrah, fathah, kasrah, domah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 14, 15, Sholat gak? 16, 17, 18, 19, 20, 2, 10, 8, 12, 4, 6. Hah? 6. 6, 15, 7, 14, alif, kha, sod, dot, to, zo, boin, kof, ya. Iya, Masya Allah kan bareng-bareng teman-teman ya, bareng-bareng ya. Pintar, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah, fathah, fathah. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, kasroh. Kasah, kasah, kasah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Doma, doma, doma. Ya. Doma, doma, doma. Fathah, kasroh, doma. Fathah, kasah, doma. Fathah, kasroh, doma. Fathah, kasah, doma. Fathah, kasroh, doma. Fathah, kasah, doma. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Doma, kasroh, fathah. Ya. Doma, Doma, kasah, fathah. doma, doma, kasroh. Doma, doma, kasah. Fathah, kasroh, doma. Fathah, kasah, doma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 10, 8, 12, 6, 15, 7, 14. 2, 10, 8, 12, 4, 6, 15, 7, 14. Ya. Alif, kha, sod, dod, to, zo, ghain, qaf, ya. Alif, kha, sod, dot, to, zo, ghain, qaf, ya. Masya Allah, barakillah. Sadaqallahul azim. Belum pindah ya. Ya teman-teman, berhubung akan arah sholat dulu, kita ngaji dulu anaziat ya Dede ya. Belum kakak ya. Ini teman-teman seru nih teman-teman tuh. Anaziat. Hah? Ada, kalau enggak gitu aja dah. Kita salawat. Udah belum kak? Sholatnya kak? Bujang Bustami aja ya. Ayo dek, sini dek. Ayo dek. Sini dek. Kalau kamu Coba nunggu kanan nih. Ayo. Nggak ya. Nah teman-teman, kita salawat jangan tahu teman-teman ya. teman-teman ya.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Iya. Berkah teman-teman nih, Masya Allah nih, salawat bakdu nih, salawatnya yang Masya Allah ini. Banyak manfaatnya ini, Insya Allah ya. Ayo bareng-bareng ya, Ujang Bustami ini teman-teman, ayo mulai. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ambil. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya teman-teman, lagi teman-teman sambil nunggu akan salat teman-teman ya. Ayo bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat teman-teman ya, banyak salawat karena salawat adalah banyak keberkahan ya. Walaupun kita nggak ada wudhu, kita nggak ada hadas ya, tetap bisa bersalawat dan sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman. Ya belum karena ada, udah belum deh? Udah salatnya, karena ya teman-teman ya, sambil nunggu kakaknya kita sambil salawat teman-teman ya. Ya bareng lagi sekali deh teman-teman ya, salawat lagi ya. Ayo bareng-bareng teman-teman ikutin ya, berkah teman-teman, insyaallah berkah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ini teman-teman ya. Waduh, ini teman-teman nih emponya nih. Usianya 7 tahun teman-teman. Ini cantik teman-teman, seperti Princess Mary juga nih. Orangnya merdu ya. Gak mau Mary. Baru kelas 1 SD teman-teman. Mary. Ya udah nggak mau Mary. Mana kerudungnya? Mana kerudungnya? Pakai dong. Aduh, pelanggaran 12 nih. Ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, silakan kita suruh baca surah An-Nazi'at ya. Kok nggak ada sih? Iya. Ya teman-teman silakan komen teman-teman ya, mau komen-komen silakan nanya-nanya boleh ya. Ayo. Apa? Ayo An-Nazi'at. Ayo teman-teman seru teman-teman nih, kita baca surah An-Nazi'at ya. Ayo bareng-bareng Abi. Untuk apa yang anak? Surah An-Nazi'at teman-teman ya, seru nih. Ayo. A'udzu billah. Ayo. Bundut, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ke senggol. Senggol, ya. Punya apa ya? Oh, maaf. Mari. Lemari, ya Allah maaf ya. Ada. Ayo. Ayo. Ya teman-teman ya, ayo bareng-bareng teman-teman An-Nazi'at teman-teman. Berkah teman-teman ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من ada ayat 40 wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya Masya Allah, barakillah teman-teman ya. Akan usianya 7 tahun teman-teman nih ya.
Lanjut teman-teman ya. Tuh ada nonton 7 orang tuh, Masya Allah tuh ada nonton. Itu 7 orang tuh online. Silakan teman-teman komen-komen ya biar makin seru ya. Tuh 7 orang. Ada 7 orang nonton. Ayo. Surah Al-Abasa. Iya, atau ada angkanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Abasa wa tawalla. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Fa'ahu zikra. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Wama alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha Fa'anta anhu talaha. ala innaha tazkira faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah ya aidi safarah kiramin bararah Kutilal insanu ma aktsara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yasara summa amatahu faqbara summa syasha ansara qala lamma yaqdima amara wal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma sabba summa saqna al-ardha saqqa fa'ambatna fiha habba inna bawa qadba zaituna wa wahada ikum gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis saqa yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dahikatan mustabshirah wa wujuhun yawma izin alaiha gubarata hakuha qarara ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah, barakillah. Iya, pintar, cantik, pintar teman-teman ya. Hana teman-teman ya, suaranya merdu dan usianya baru 7 tahun teman-teman, 1 SD, Masya Allah. Apa Kak? Surah At-Takwir ya? Hah? At-Takwir. Ya, teman-teman ya, Takwir teman-teman silakan ikutan ya. Yuk bareng-bareng teman, seru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat Wa izal insyaru uttilat wa izal huwuju isyirat wa izal biharu sujirat wa izal nufuzu wijat wa izal ma'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa izal suhufu nusirat wa izal sama'u kutitat wa izal jahimu su'irat wa izal Jannatu uzlifat. jannatu uzlifat Alif itu alif. Uzlifat. Lifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Subhi iza tanafas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda zil arsi makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa lal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tashabun in huwa illa zikrul lil alamin Man syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Masya Allah, barakillah ya teman-teman ya, suaranya merdu teman-teman nih, udah cantik merdu teman-teman ya, solehah insyaallah ya. Ayo. Surah Al-Infitar teman-teman silakan ikutan ya, ayo bareng-bareng seru nih ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat ya. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat Wa izal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak
في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Masya Allah, barakallah, Masya Allah teman-teman ya. Main bola. Suaranya merdu. Iya, pada main bola ya, bukan ngaji ya. Ayo, surah Al-Mutaffifin. Ya teman-teman silakan ya, ayo bareng-bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ayo. Ayo. Ala yazunnu ulang. Ala yazunnu ayo. Ala Babi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun qala innahum ar-rabbihim yawma idzal mahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun qala inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi naim alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktub kitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa iza marru bihim yataqamasun wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffariyat hakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah, barakallah teman-teman ya, perhatikan, mantap teman-teman. Pakan Nahla ya, usia 7 tahun. Wah, Kak Raka tuh, halo bang, kenal aku nggak? Masya Allah, iya Bang Raka, kenal. Saya selalu Bang Raka ya, Masya Allah. Yang kemarin Bang Raka ini ya, Masya Allah, saya selalu Bang Raka ya. Kita kenal Bang Raka nih, orangnya pasti ganteng nih, baik nih orangnya nih ya. Ayo bareng-bareng Bang, ngaji lagi Bang Raka, ayo. Surah apa Kak? Al-Insyikok ya? Iya. Ayo, seru nih Bang nih, ayo bareng-bareng Bang.
Ayo Bang Raka, ayo silakan. Surah Al-Insyiqaq ya. Ayo Kak, seru nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri. Iya, ayo. Izas Sama sakot wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadahan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bis syafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq dah. Sadaqallahul azim. Ya Bang Raka, sama-sama Bang Raka, Masya Allah. Bang Raka pasti nih soleh nih orangnya nih, pinter ngaji Bang Raka ya. Ayo Bang Raka, bareng-bareng nih sama Kak Nahla nih, Bang Raka nih. Iqra 6 ya Bang. Surah 6 halaman berapa Bang Raka? Halaman berapa kemarin? Surah 6 halamannya 12. Hah? 12? Oh iya, 12 ya. Oh iya benar. Auzi'ni ya. Teman-teman silakan ya Bang Raka ya. Ayo Bang. Teman-teman semua yang ada di sini, ayo halaman 12 Iqra 6 ya teman-teman ya. Silakan yang punya, ayo silakan dibuka Iqranya ya. Seru nih teman-teman nih, bareng-bareng kita ngaji ya. Ayo. 12 ayo. Halaman 12 Iqra 6. Ayo. 11, 12. Pintar tas dulu Bang. Suaranya merdu teman-teman nih. Usianya baru 7 tahun, akan Nahla cantik nih, solehah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Auzi'ni wahayyi lana qurrata a'yun ayyul hizbain au wazanuhum manasikakum yujizun Ya'juj Ma'juj al-af'idah ilahahu hawah as-salatu tuwazzakah mimudgoh falillahil makru al-muzammil yujibuk fa'u ilal kahfi wal munqaniqah
Biu. biunak fi bahril luj Iya benar. Luji fi bahril fi bahril luji luji. luji Ya. la tulhihim wa Wala. Wala am. wala amin Nah betul tuh. sana'anu qaumin jannatul ma'wa lisai'in lai La panjang lah ya. lai La yai. emang sih La ini kan alif nih. La ada alifnya panjang. La langsung ya-nya tuh ada ya. La yai. La layai asu asu. Iya. Terus innama ana minal munzirin ya masya Allah emang ya teman-teman ya. Kanahla nih mantap teman-teman. Bang Raka ngomong-ngomong berapa usianya Bang Raka? Usianya Bang Raka berapa nih? Masih sekolah atau udah lulus? Ya teman-teman silakan komen-komen di bawah ya. Ayo bareng-bareng Kanahla nih ngaji. Ayo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya auzi'. auzi'ni wa hayyi lana qurrata a'yun ayyul hizbain awwazanuhum manasikakum yu'jizun ya'juj ma'juj al-afidah ilahahu hawa as-salatu wa zakah. Terus mim Aduh, tutup. udah mau keluar dia lagi kan tuh. Udah mau lulus. Mim ayo. Entar. Mim tanggung. Mim Wah, Ya. walillahil makru al-muzammil Alhamdulillah. yuk jibuk ilal kahfi wal munqaniqah yastambi'unak fi bahril lujji la tulhihim wala ammi banyak. Ai, Dedek Wala iya beneran ya. Ayo wala ayo. wala amin. Terus iya ya. Dedeknya sana ayo Sana oh itu palingan matanya. Ayo sana ayo sana Sana'anu qaumin terus jannatul ma'wa lisai'in la yai asu innama
Masya Allah teman-teman ya. Ini umurnya baru 7 tahun teman-teman, kelas 1 SD ya Hakanahla ya. 1, Hmm. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lagi, semangat. Tas dong, ayo. Oke, ya, ayo bareng Abi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mikro 6 ya teman-teman ya, halaman 12. Yang mau ikutan silakan ya. Ayo gabung baca bareng-bareng kita baca ya. Biar makin berkah teman-teman ya. Seru nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Auzi'ni wahai lana Qurrata a'yun qurrata a'yun hisbain ayyul hizbain awazanuhum awazanuhum manasikakum manasikakum yu'jizun yu'jizun ya'juj ya'juj ma'juj 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 al-afidah al-afidah ilahahu hawa ilahahu hawa as-salatu waz-zakah as-salatu waz-zakah mim mudghah mudghah falillahil makr walillahil makr al-muzammil al-muzammil yu'jibuk yu'jibuk fa'u ilal kahfi dah apa ya. fa'u ilal kahfi Kahfi iya kahfi wal munkhaniqah wal munkhaniqah yastambi'unak yastambi'unak bi'unak fi bahril lujji fi bahril lujji la tulhihim wala amin wala amin amin ini ingetin sana'anu qaum sana'anu qaum jannatul ma'wa jannatul tahan tasdid nun jannatul ayo jannatul ma'wa iya lisha mana lishayin lishay juga boleh lishay nah la yai asu innama ana minal munzirin innama ana ulang ana minal munzirin ulang lagi ya innama karena doang kayak innama benar ya innama ana minal munzirin Shadaqallahul azim. Masya Allah ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya Hakanahla ya, suaranya merdu, mukanya cantik, wajahnya cantik, walaupun manyun kayak dul. Ngapain dul?
Itu Bang, Atun. Ya, Atun dikasih tutup semangkong 1 juta, kopi salon. Ya. Ya. Ya teman-teman ya. Kita tutup teman-teman ya. Sampai jumpa di hari esok yang sama ya. Sama ini teman-teman, besok itu kita mau kita mungkin kalau ada kesempatan bisa nge-live di sana atau libur tergantung kondisi besok ya teman-teman ya. Insya Allah kita nge-live kalau ada halangan ya di sana. Lah, tapi kan harus bawa itu. Ya bawa ini nggak apa-apa, iya nge-live teman-teman ya, sama-sama ngaji bareng-bareng. Insya Allah Teman-teman ya. Gitu. Besok. bawa ini berarti keliling ya. Oke teman-teman tuh kata Nahla besok ngaji bawa ini ke nenek ya, nge-live di jam yang sama teman-teman insya Allah ya. Insya Allah kita ngaji di jam yang sama di hari esok ya. Ya sampai ketemu di hari esok ya teman-teman ya. Kita tutup teman-teman bareng-bareng ayo. Alhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafana malu waja'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Nama walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar, solehah, cantik. Ya. Jadi orang sukses, jadi orang hebat, masya Allah. Berkah selalu. Namanya Sipan. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, bareng-bareng. Sallallahu. Taruh sini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi habli minas sholihat, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar, solehah, cantik, Allah saja raya, jadi orang hebat, jadi presiden, jadi
apalagi menteri, jadi orang sukses ya. Ini mudah-mudahan salehah, pintar. Ya teman-teman ya, yang namanya kita orang tua teman-teman ya, kita selalu doa kepada teman, kepada adik anak-anak kita ya, ya selalu Allah lindungin ya, Allah lindungin, Allah jaga. Mencet ya, pamitan dulu. Oke teman-teman, pamitan ya, undur diri ya teman-teman ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi teman-teman ya. Pamit ya teman-teman, dadah. Sampai jumpa di akhir teman-teman, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ini nih. Ini ya. Ya, itu pencet sekali. Pencet. Nih, kiri.